Thokoza Khamagu Ndawe ke a le tamiša ebile ke a le amogela go semoya ka Ngaka Mmakgabo. Mo channeleng ye re tlo bolela kudu ka semoya, dimpho tša semoya le ditaba tša badimo ba lego mo kganyeng. Channel ye ga re bolele ka anything ye e bolelago ka religious, ga se a religious channel, ke spiritual channel. Ga ile gore ga o rate ditaba tša badimo, dimpho tša semoya, re tlo kgopela gore o fete o skipe video tša rena. Mo channeleng ya rena re kgopela gore batho ba commenta di-comment tša bona e be tše di botse tše di bose, e ska ba di-comment tše le gore di hlaba motho mongwe pelo, di koša motho mongwe pelo bohloko. Ke tlo kgopela gape gore le subscribe, le kgotle notification bell yewe, le like di-video tša rena, le share di-video tša rena le batho bao le ba ratago, bao le ba trustago. Ke leboga kudu batho ba le already ba setse ba subscribe-ile, ke a le leboga kudu, ke leboga nako ya lena, ke leboga ge le thiletša di-video tša rena ka mehla. Ke a tshepa gore ngwaga 2026 e tlo ba ngwaga mo botse ka ra maphelo a rena. Ke a tshepa gore tlo šoma ngwaga 2026 re ka sa hlola re sa goga maoto. Ka gona ke a leboga. Thobela. Re dire reading ya rena ya beke ke molaetša wa beke, re kona beke le tlo sepela ka sebopego manye. Re tlo lebelela mabaka a ditšhelete, re tlo lebelela mabaka a di-relationship, re tlo lebelela mabaka a mešomo. Ra lebelela gape le gore na go na le mathata re a go kopana le ona this week na, gore ga ile gore a gona mathata re tle re kgone ke protector from mathata we, re tse gore na ke mathata mohuta mang a re ka kopana le ona, and then re ka ke protector from ona ka sebopego mang. Ke na le the death card, ke na le the 10 of swords, ke na le the queen of swords, ke na le the ace of coins. Ke tša karata mafelelo. Okay, go tšwele 2. Ke na le the 3 of coins, ka buša gape ka ba le the justice. Okay, molaetša ko kgwetšago mo ke manyeloi goba badimo ba rena ba lego mo kganyeng ba bolela ka gore go na le ntho ngwe le gore maybe be go tshwenya mo pelong, maybe beke tša go feta gore o na le ntho e diragetse kgwetša le gore e na le go tshwenya, goba le lora ona ntho e diragetse mara go na le ntho e le gore ya go tshwenya mo moyeng wa gago. E ka ba e le gore ke ntho e le gore ya mana le mošomo wa gago, batho ba o šomang le bona, e ka ba le ntho e le gore ya mana le business ya gago, maybe ga e sepele ga botse, e ka ba le ntho e le gore ya mana le relationship ya gago, a gona trust ka ra relationship, a gona respect ka ra relationship, jwale le jwalo. Ba e ka ba le ntho e le gore ya mana le dimpho tša tša semoya, ga o tsebo na you are on the right direction na, goba e ka ba le ntho e le gore ya mana le bokamoso ba gago, mabaka a ditšhelete, dilo tšeo di nyakago ka ra bophelo tšeo le wena o nyako di fitlhelela, ntlo ye o nyakang go ba le yona, goba koloi ye o nyakang go ba le yona. So badimo ba re mo gona ba re dilo tšeo di go tshwenyang akere di fihla mafelelong, di fihla mafelelong. So go ra gore mabati a thoma o bulega, o thoma go ba le direction, o thoma o tseba gore na ke magato a mafeng a o swantše o a tšee go fitlhelela dinyakwa tša gago. Ga e le gore o nyako o manifesta tšhelete, o nyako o attracta tšhelete ka ra bophelo, goba whatever o nyakang go e attracta, ye ke nako e botse ya o dira sowe, o ka thoma ka di-manifestations tša gago. Ntho kgolo kore o believe go ntho o e dirago, o se ka ba le di-doubts. O ka thoma go ba le di-doubts le tšeo di ka se be gona. Go ka re o sepela o ya doctor-eng e le gore o na le bolwetši o bitseng, let's say o na le ulcer goba o loma ke mala too much, wa go tšela gore ba o fa dihlare tše ba o fang tšona, wena ga o believe mo go tšona, ga o believe gore dipilisi tšeo di sa tlo go fodiša, then o ka se fole. Mara the minute o ka re o tshwara pilisi tšela ipotša gore ko fola jwale,
even before o dinwa ke a go botsa gore setse o fodile. So everything mo lefaseng without faith o ka se achieve. ntho ngwe le ngwe o e dirago o santse o be le boitshepo ka gare ga yona and o bontšhe mafolofolo, then ntho o tlo kgona go e achieve. And then ke tswela pele ka tsona ba bolela ka ntho la gore ka nako ngwa during the week o ka no feel o hwetšele o feel o kare o stucked, o eme pleke tee ga o kgone go shifta, ga o tsebe gore na o direng. O ke motho le gore maybe ga ana direction goba go na le mathata ka gare ga mošomo wa gago goba ka ra bophelo ba gago, mathata e leng gore a o palediša go move on, mathata e leng gore a o palediša go movela pele. O ka kgwetša o le ka gare ga ntho eno this week. Go botlhokwa gore go be le motho e leng gore wa mo trusta goba batho e leng gore wa ba trusta, ba ile gore o ke kgwetša o le ka ra situation ewe o kgona go bolela le bona wa ba botša mathata a gago, ba kgona go go thuša. Ga ile gore this thing ke ntho e le gore ya mana le mošomo wa gago, ke na le bonnete ba gore ga o šome nnoši na batho ba ile gore bereka le bona ka mongwe. O ka bolela le o mongwe wa bona gomme a ka kgona go thuša ka dilo tše le gore wa di nyaka rona kgone go fitlhelela mošomo wa gago. So o ska feel stucked, ke ntho ba e bolelang, o ska feel stucked. ene ga ile gore maybe ke ntho le ya mana le dimpho tša semoya, go botlhokwa gore o bolele le mangelo a gago a semoya, go botlhokwa gore o bolele le medimo ya gago, bana ba le ba o fileng dimpho tša semoya, bolela le bona ba kgone go fa direction. Ga ile gore maybe ke ntho e le gore e tla jela ka bolwetši mo go wena, mo ile gore wa gakanega ga kgone kuša rena bolwetši bo e ka ba le bolwetši ba tlhago, bolwetši bo e ka ba le bolwetši bo le gore ba mana le dimpho tša ka tša semoya, bolwetši bo ka ba khosa ke dilo tše le gore maybe ke allergy, dilo tše le gore ke di jele mo mmeleng goba bolwetši bo ke meleko. Go botlhokwa gore o eme ka maoto o nyakiše gorena go diragalang ka wena, o kgone go kry-a tharollo ya bolwetši bowe. Ka gore ba bangwe le ka ikhwetše le gore le robetše fase, mmele a o tsoge gabotse, mmele o lapile o kgathetše, o ka ikhwetše le gore o na le dihlabi mo mmeleng wa gago. Go botlhokwa gore o tsebe gore na dihlabi tšeo e ka ba di khosa keng gore o kgone go hwetša thušo. When coming to taba tša mebereko this week, o ka kgwetša o le very much focused, o ready for any action, you are on the right track, and the creative ideas ke tše dintšhi mo go wena. A gona bothata bo ile gore bo tla tla go wena this week wa palela ke go borarolola. A gona any challenge e le gore e tla tla go wena this week goba ya tla ka ra mošomo wa gago wa palela ke go e solva. O learnile a lot ka mešomo yeo o e dirileng kwa morago kua, o learnile a lot ka di-mistakes tše o di dirileng kwa morago kua, gomme ebile di go godišitše mo monaganong. O ke kwa o le bohlale go feta and o ready for anything. O tlo kgona go solva mathata, e ka ba personal problems, e ka ba di-problems tše le gore di amana le mošomo wa gago goba di-problems tše le gore di amana le tšhelete tša gago. O bone gore last o šomišitše tšhelete ya gago jwang, o bone gore na ke eng dilo tše di phatlaladitšeng tšhelete, gomme jwale o learnile from those mistakes. O bohlale jwale o kgona go nna fase wa ngwala budget ya go fase, wa ngwala di-plans tša go fase, wa bona gore okay ge ke plana go dira 1 2 3 this thing e ka nyaka bokae, then ke ya go bereka jwang. O bohlale jwale wa tseba gore ye ga e sa le nako e la go dira dikoloto, go nyaka selo wa se planela gore mola o ena le enough wa kgona go reka gore o se ka kgwetša o imela ke dikoloto, o sa ipshina ka bophelo, o sa kgone go robala gabotse bošego, o sa kgone le go lora toro tše di botse, o ba le di-nightmares tše le gore di khosa keng ke stress sela sa dikoloto. Ba re tseba gore go tla ba le tšhelete this week e tla go tla ka ra bophelo ba gago goba already ge e le gore o na le yona tšhelete ke molaetša botlhokwa gore e šomiše ga bohlale. Go na le dimpho tše o tla go di receiver this week, e ka ba a present from motho o mo tsebago, e ka ba a reward
ya mošomo o dirileng ga botse kwa mošomong, go ba le tebogo tšelo ba o fa tšona, maybe bonus, maybe salary adjustment, goba someone a ipotsa gore e re ke fe mogwera wa ka this. So nto ya botlhokwa gore whatever e tlang ka bophelo ba gago this week o e amogele ka matsogo a mabedi and o e šomiša ga botlhale. ba buša ba re mo go wena ba re this week o tlo ke hwetša o šoma le batho ba bangwe, o tlo ke hwetša o learn a lot from other people. Go na le ntho e le gore o ke thutele yona this week. O ka no ba e ka no se in the form of a training, maybe o na le motho le tšere dikgang, but motho la bolela ntho ngwe e leng gore ntho e e tliša botlhale ka bophelo ba gago. Ntho ela motho la tla go e bolela e tlo go ruta se sengwe. Ka nako ngwe o ka kgwetša le gore o bereka le batho ba bangwe, le bereka together, le share di-ideas, le share di-skills, le share di-knowledge. ba buša ba re o tlo ba successful ka o šoma mmogo le batho ba bangwe, because you are learning from them, le bona ba ke thuta se sengwe from wena. And mošomo le re tla ba o dira this week ba re o sa tlo o tlišetša letseno in future, o tla buna mphufutšo wa phatla ya gago. ba buša ba re mo go wena ba re go na le batho ba ile re sa le ba o tshwenya in the past, go na le dilo tše le gore ba ka ba o dirile tšona tše le di ile tša koša pelo gago bohloko. ba re tseba gore the universe ya tseba ka dilo tšewe, the universe ya tseba ka batho bauwe, gomme ba re o lebelele gore na go tlhagang this week. go na le ntho e le gore yo diragala, go na le ntho e le gore o tlo ekwa ka batho bana bauwe. Everything e bad e le gore ba bego ba go išetša yona gore e o diragalele, goba everything e bad e le gore ba itlišitše mo go wena ba go foša ka marumo, ba re tseba gore marumo awe a boela morago this week. tše mana ba go a bego a nyaka gore di o diragalele di ya go diragalela bona. So mo mangelo ya go bana le wena ba lwa ntwa ya gago ya semoya, ba o thuša go lwa le mana ba gago, gomme ba bangwe ba mana ba gago ba ya go hwetša moputso ka dilo tše ba o dirileng tšona, wena o lebelele. Mara o seke wa bolela, ke sephiri sa gago le mangele a gago, ba go lwela. Okay, ke yona reading ya rena e felela gona mo. Go ba ile gore reading e bolela le lena ke lakaletša mahlatse le mahlogonolo, and then go ba ile gore reading ye ga e bolele le wena, it's okay, maybe ye le gore e tla bolela le wena e tla e segale in the coming future. Ke a leboga ba ga gešo, a re kopanang gape be ke latelago. Ke a leboga.